pakhat na chuan innate immunity or non-specific kan ti a adot le chuan acquired immunity ti ani chuan amasa zo innate immunity which is non-specific kan ti kha kan soi masa anga non-specific immunity kha innate immunity kha tingi non-specific kan ti na chan chu kha kan immunity kan ne khanin pathogen zu a specific pathogen sa azuk recognize bit law nge chang an hatho bi ka khachu inanna lu tur a specific pathogen soi big law pathogen khachu mi bi ka chu azuk soi big law kan taksa law inanna law lu tur law veng tu defense mechanism kan ti ang chi hawa kha soi big anei lawa daw big anei lawa zuk attack bi kha anei law kan taksa nanna law lu tur te law chang da tu law veng tu tok hawa kha immune kan ani awangin non-specific kan ti a chuan defense mechanism kan ti bokani ti chuan en tinge first line of defense kan ti na chan chu he innate immunity which is non-specific kan ti first line of defense kan ti na chan chu it blocks the entry of microorganisms in the body ti ani or non-specific kan ti na chan chu kha defense mechanism kanin it doesn't distinguish one invader from another ti ani or TRB emo kha specific antigen emo kha zuk daw bik emo khatyang zuk attack bik kha anei law amaro chu nanna shang lo lu tur kha lo defend ani ni chuanin innate immunity chung defense mechanism chu pali barrier pali an omani kan taksa lo lu tur kan sil h2 tur ho kha barrier pali kan ne ni ihan question lo thea innate immunity kama tini first line of defense kan tin chan mo kha four barriers in le kabu kha in enanga four barriers chuanin physical te physiological te cellular le cytokine barriers oma kha question khan four barriers of innate immunity aron tithia ani lo chuanin defense mechanism of innate immunity ti khan question aron thene kha aron chwa se boka kha question ongal dana kha kan sha chana ya defense mechanism ti jomot tin ron kal thia four types of barriers in ron kal thei bokan ni chuanin chung innate immunity four barriers kan nei te hawa chu pakhat na chu physical or anatomical barriers ti ni physical barriers ani chuanin it blocks the entry of microorganisms in our body ti ani chung chu example a chuan skin kan ti te mucous membrane kan ti te ni kan skin a chuan masabera chuan kan skin chuan enting elo ve him kan taksa a nge bol lu tu te nanna shikim mo khatyang lu tu hau kha lo veng him ni te ni kan skin chu kan taksa tuam tu ania nanna te lo lu tu nge lo veng him tu ani tina ne chu tiang cha chuan mucous membrane kan so shim chuan skin amo apon nampang soina ang khanata mucus kan ti ang ti te po mucus membrane kan ti mucus kan ti te po intina kan taksa chuan nge kan hap emo kan khak emo kan big ek emo khatya hau zong soina kha mucus anita chungo chak nge bing ek te kan hap emo khang hau kha kan nge khang hau khanin lysozymes anon release ve ne chu nge bacteria kan taksa bacteria lo lu tu te khang kha lo that ve ni chu amo bol lu tu ho ti kha lo bol sala lu tu te kha aveng ve ni ti ani chu physical barriers a nge barrier alo ve hin da ni chu physical barrier na lo lu tu lo ve hin da ta skin le mucous membrane so mucous bi ka chuanin nge lysozyme a release ha chumi chuan bacteria te alo thata namna lo nge bol emo khtiang lu tu ho ka alo block ve ni chu it block the entry of microorganisms into the body ti ani chuan ador le chuan physiological barriers ha chuanin nge physical barrier ka don tlang to ador le cha it prevents the growth of pathogens and microorganisms in the body skin aron lu to maro chu kan taksa chunga taksa lo chang lian tur lo grow tur kha alo prevent ve tina ni chu chung jing ha chuanin there are some factors
chung te chu fever kan ti te acid in stomach kan ti te saliva in mouth le tears in eyes ti te ni ang sa in saliva in mouth le tears in eyes so ma sa tai la saliva in mouth kan ti le tears in eyes kan ti te he kha hau kan saliva te kan saliva te kan mi tui te khanin he tiang la kan suit ang khanin it release one substance one enzyme pakha chu lysozyme tho chu lysozyme chuanin kan mi tui lon thla khanin kan mi tan na shik emo bacteria om lo chang lian tur te lo pung tur te khang hau kha lo prevent ve ni tin nge kan mi tui te lo ta se kan chil te khalo om lo ta se kan chila te pok kan thil lo ti hnum tu lemon samna lo ti hnum tu ania children chom me lo ta se nge kan thil kan hlang tum do to ta kan ha bor bor do ne kan shwa te ta nga kaka chang kan sang sang chu en ta chung pya lama chon lysozyme na kan taksa nge pathogen so nge bacteria kan tiang che ron lu tu ho khalo that ve ni chan chu kan chil khan enzyme pakhan lysozyme release awangin chu tiang che chon kan mit tu ya pokhan lysozyme mit tu lo tla khan lysozyme ron release chu chon kan mit infect tu ra ha alo ve nga tin mit tu khan kan nge kan ja te pothil lo lu ta chuanin kan mi ron tla khan nge kan da thil tang thar ron chaw vele kan moi tla vele me china ron tla vele me china ni chu chu aven hun dan chu ani ta an lo so chin an mi tu tla chap kher ro mi tu tla na sa pia an ta shi sela mi tu tla khada u ta chu an ta shi sela ni no tu chin ka chuanin kha physiological barriers anita so adot le achon cellular barriers tini kan cell size ni nanna do tu an uma chun chu WBC cells kan ti akhan chi shang uma chun chu leukocytes also called phagocytes kan ti chi ho khan ta chum chuan kan cell h du ho khalo ve hi mani chu kan cellular barriers cell veng him tu ho kha phagocytes leukocytes kan ti ho bo khan kan cell h tu microbes na h tu ho kha alo veng ve dinani so adolescent cytokine barriers cytokine kan ti a group of proteins that regulate immune system regulate to ani dinna cytokine ti taka hi chu a group of proteins ti ani ti chuan ti khan physical aluta chumjo physiological aluta chumjo kan cell h le tuma kan ase aveng him to antibodies kan nei zela chuanin atopa cytokine barriers ania cytokine na chon a group of proteins that regulate immune system dini antigen noya kan virus infected cells virus how kan cell kha virus how kan cell kha aicha chu kan cell aicha da khan they release cytokine a group of proteins and release ani virus kan cell aicha masi cell aicha te khan they release some proteins some cytokine a group of proteins and release ani chu chuan abulvela cell aicha tu ra hawa kha alo veng him vele de meni zo for further infection chu cytokine barriers cytokine group of proteins in a cell aven dan chu anita chu tiang la cell virus in cell h to ina a protein cell release chu interference ani khala ke khincha to bokanita interference chu four types of barriers innate immunity kan ni chu ni four types of barriers kan ti rolling defense mechanism kan ti bokani akachincha tat to ne boka atot le achon acquired immunity achon amas kan sile le lo ma innate immunity kan ti achon immunity present at the time of birth or at the time of birth kan taksa ina anya mishing ni phung kan taksa ke shim te at the time of birth kan pian hlimnul achanga immunity kan ni sa ang kha anita amaro chu acquired immunity ero chuan immunity acquired after birth tiani chuan he acquired immunity hi specific immunity tiani specific immunity kan tina chan chu because it is pathogen specific achan chu kan immunity kan it has the ability to recognize that specific pathogen kha nanna fik kan ta saran lut nanna fik kha specific pathogen kha azu recognize chat the dinani chu zuk dawbik anei dinna amasa achon nanna zuk dawbik anei lawa nanna ron lu tu halo veng hin tok ani barriers ho kha tuna ro achwanin enge kha specific pathogen kha azu recognize chat the dinna kha immunity kha chu acquired immunity la innate immunity dang lam chu anita chuan
important features of acquired immunity at kilpui mo sang chu tuna kan sita kan pakhat na chuan pathogen specificity ti ani chuan kan pathogen kan tuna kan sui ang khain kan taksa inge pathogens lo lu sang pathogens ka chi sang omnol wal khanin ama do le tu kha pathogen ve kha pathogen kha he antibodies in do ti in specific antigen kha specific antibodies in kan do le bezel ane chuan pathogens kha millions of pathogens omni chuan millions of antibodies omni ti ni kha kha pathogen specificity di omza chuan ta pathogens tam takan chuan kami daw tu kind any pathogen antibodies kha tam takan don tinan di a chuan can immunity kan it can recognize a variety of foreign molecules or foreign antigens that are present in our body di ani taksa atan na sang ka azu recognize thap the dinani so azu recognize thap the a specific antigen ka specific antibodies in azu attack chat the don dinani so khadan na be khadam kha namna do to be khan azu do chat don dinani so chu tiang cha chuanin ka dot le acham discrimination of self and non self ati chu kha kan he kan taksa hi host dom ta se khanin kan ke mane na nan do tu kan ne khachu antibodies kan ti a or immunity kan ti a chu antibodies kan ti buka ha antibodies ania kan nan do tu kha proteins ti kan thiam chu antibodies kan ti proteins ti kan ti a immunity ti kan ti a kha kan nan do tu kha a group of proteins kha antibodies kan ti ta a chuanin he tiang lai na pathogens kan ti parasites virus bacteria fungi kan ti ho zong ina an mani proteins ve thunga kha antigens kan ti to kha kha kan taksa a host aran lu che khanin kan taksa immunity khanin kan taksa kan antibodies nei le he tiang lai pathogens antigens rin lu ta kha alo discriminate lo thel sang tham jak bokani kan taksa proteins he tiang lai antigens na proteins nei kha pathogens ina proteins achakna nei kha atur achakna nei proteins kha antigens nia eni chuanina kan proteins nei kha antibodies ni chu aram pathogens na miro attack cha atura non thulu che kan immunity khan kha khuya changa ron tal nge ti an lo attack chat thi ti na ni chu chuan dot le chu memory cells ti he poi me ema when a pathogen first time invade our body voi khana ta kan taksan biteka ta chuan kan immunity khanin kan proteins antibodies kan ti khan aron attack let vele ni chumia an attack na lai an attack ta chuan scar mo seral antina seral siam ta chu yang lai na chuan an attack ta ni khanin khatyang la antigens kha antigens kan aron attack ta chuan aron lu vele khan kan taksa khan lo do le vele khatyang lai khan seral siam ta ni chu chuan khatyang lai na shika kha make them inactive or attach chini athala chuan make them inactive chini chu chuan khatyang lai mun lai ta kha an attack na mun lai ta kha memory cells chini chu pakha chang don lova pakha chu angkar ka sita pakha chu ka an chang la ta khatyang na shik tam ta kha anam ta kan taksa khatyang lai memory system ta anam don tina ni chu ama ro chu memory system le kha akoi mo so achan chu ron attack tum le ta se khatyang lai kan immunity kan strongly attack an nasat to me na ron attack vele kha antigens dan kan survive ni na umta lo china ni chu memory system chang kai ding ni chu kha na meron kha athang hormot ina ni lavin memory cells aron siam kha cha da tum ta se nasalu tuk tak main that mi adon tina ni chu aron that mi adon tina ni chu memory cells chang kan na ya tin memory cells auma wang khanin chicken pox kan ti tang se kan ti ang chi ho reng jeng
với hình sinh ở nhân với hình này cần tiền là thế cần Putin hoa thế cần đâm xuống nhân với khát tốc chốc cần này chỉ nên với hình này cần này hắn mẹ là cần 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 này mẹ cần riêng là chú à chọn cho memory cells bằng khá là cả atira khachon ka kan tang sia kha na kha kan dawle ta khatyang lai khami a same antigen khana na siwe kan do tu meta se hemi kan na sal to lo do met lia khat khami nanna kha kan ne ta lo chin ni tin na ni jo secondary response avoid dia void na na taka aron response kha immunity kha aron response aron detect na kha secondary response din avoid khadna aron detect kha primary response din a chon memory cells aron siam ta a chon same antigens na aron detect le khan secondary response na turin strongly attack that the children and to me around chon people rarely get chicken pox skin time din chon any antigens ganti aka antibodies ganti aka English chang amit ya antigens ganti chu o tinga kan su puta pathogens ganti chu masa hal kan se to anga pathogens ganti chu khatiang parasites how virus bacteria le fungi ganti angche helminthius ganti angche ho zong how dan shi ganti angche ho ka na thlen tu dan shi ganti angche ho ka anta chumi na antur an proteins ne via kha antigens ganti ane tiang che chon kan immunity na nan dau the tu proteins ane via kha antibodies ganti ve thunga de antigens to foreign protein ganti na chan cho kan taksa om dila kon lam pathogens hawina an proteins ne via kha kan taksa om dilo ane awangin foreign protein ganti a antigens to antibody generating ganti bokani antibody generating atina chanchu kan taksa attack aron novele kan immunity kan receptor cells mukhang shankhan signaling molecules ve kan vel qual vel kan and signal qual aron novele kan antigens na proteins pathogens na proteins antigens aron novele kan setting vele kan immunity kan kha signal kha lawman chata kan ama immunity ama antibodies kha aron generate mana azuk dawle vele hal chinin de nanna ru che kan antibody kha aron generate hal chara chumi awang chanin antigens kha antibody generating antibody onge antibodies kan te chu a group of proteins or globular proteins kan te page 205 madoka inula inlosin sa betan antibodies to globular proteins or immunoglobulins or IgG kha chincha ula immunoglobulins or proteins DNA immunoglobulins or globular proteins or Ig they are represented as Ig so the reaction acquired immunity there are two types of cells immunity in two types of cells which are found in our blood DNA two types of cells two types of granular lymphocytes two types of granular lymphocytes that are present in our blood to meet the B cells like T cells contain so B cells or B lymphocytes or B cells like T lymphocytes or T cells so to kaya mo kan mo kan dito kemite patni hi acquired immunity granular lymphocytes which are present in our blood and what are the two types of granular lymphocytes of acquired immunity which are present in our blood and B lymphocytes or B cells layer T lymphocytes also called T cells and the hauka anita matinge B cells T cells and the katna chan this one kanti na chan chu am saberin B cells T cells ka khoya nge kan B cells T cells and kanti katna chan chu an se chawzela nga B cells T cells so they are developed from stem cells in the bone marrow page 206 okay wala B cells T cells to stems they are found or they are developed from stem cells in the bone marrow
stem cells in bone marrow to inhibit spongy tissue which are found in our body or spongy tissue which are found in our body tinan hipte thigh bones kanti angate anita engini stem cells kanti so stem cells so a specialized cells which can be used in different ways and tinan stem cells so it can develop into red blood cells which carry oxygen for regulating our body le WBC white blood cells for prevention of infection nadna dautu turatan khante tin platelets which helps in blood clotting tisin calcium to angatan te khalin changka emani red blood cells stem cells so it can develop in RBC WBC le platelets to kan taksai na mambo khanita ni chunga chuanin B cells le T cells so unrolling developed in so B cells and T cells are developed from stem cells in bone marrow bone marrow spongy tissue hip le thigh bones ate kan hutlang which in khania it's one B cells le T cells kan tina chanta ka chu khang bone marrow chunga khan stem cells oma stem cells chunga khanin B cells le T cells kha an umti na it's one T cells B ka some stem cells zinga some immature cells kha they are migrate to thymus between the lungs kan lungs in karahan thymus le oma ta chon a migrate khani head bone marrow chunga stem cells zinga some immature cells akha they are migrate to thymus or dai tunga duty Miss Mary tunga duty Miss Mary duty saya Miss Mary duty tu beranga duty tunga duty ni lo bu ko se to lo nga thai na pa hau khan Miss tunga duty amin ka si to lo badi ami sar badi sabedi an lo tunga sar sai samu Kasi klase anda tuan dia pote he ya so che. Hindi mai di sai chun zam lang na pang hau kha thymus gland kan ti kha thymus some immature cells bone marrow chunga stem cells chunga immature cells kha they are migrate to thymus between the lungs kara akhanin gland pa kha oma chu thymus gland endocrine gland kan ti pa kha oma chu ta chun a migrate kha ni immature cells kha chon immature cells kha a migrate kha thymus gland azuk mature ni stem cells achangin immature cells kha azuk migrate kha thymus gland chumi awang chalin T cells ti ni immature cells kha thymus gland azuk mature awang khan T cells ti ani chon amaro chu some cells kha stem cell some cells stem cells chunga ve khan unmature ve thunga chumi awang chuanin bone marrow ti ani bone marrow chunga stem cells oma hami bone marrow chung stem cells chunga ve khan bone marrow chunga ve khan unmature awang khanin bone marrow ti ani hami chunga cells mature cells contain chi hawa kha bone marrow chunga mature ve ti thymus gland mature kha an oma chumi wang chuanin thymus gland mature ho kha chu T cells tin nia bone marrow achang mature ho kha chu B cells ti ani chu matini B cells T cells kan ti khen chan kan ti chuan pakhat kha thymus gland mature pakhat kha bone marrow mature chu wang chuan B cells T cells ti ani maro chu an hatu khain ang lo ta a toy kha in lo in gezela B lymphocytes kan ti hetengai bone marrow mature cells mature kan ti stem cells only bone marrow changa mature cells kan ti B cells hawa kha chuanin they produce an army of proteins ka ini man ka si to kha antibodies ti ani antibodies ti nia kha B cells hawa kha
khuyang nge na an tua khuyang nge an present kan ti chuanin ange they are present in humoral immune system humor so humoral ti chu humor ti chu body fluids and blood ti ni kan ti senate lymph ti chu body fluids vela an umtina khang bi la khain an present dina ti central tangin nan an do dina T lymphocytes ve thunga khachu kan cell H2 tur lo venkin tu hau kha anita a chumi baka B cells na antibodies produce tur ha alo venkin tina lo venkin lo antibodies produce lo champui tu le cell H2 tu lo venkin tu B ane T cells khachu B cells ve thung khachu antibodies produce to B army of proteins they are present in blood and lymph body fluids are present anom big dinan so khazong khane se boina tan chan kan homework tura chanin 4 bearers of innate immunity how kan se the cantas to kan so man next kan hule but don bye Thank you, Miss. Bye. Miss, bye.